Kublai pi pelak pajor cak ni ke video nga session hak ni ke video yo batai pi kecak katu kat ni cepang ni ke content monetization ya kitu ke perlok wam pemu yo ka ni ke content monetization snia bahau pai bah pi dimiat kenang yo pitip ki ye de ke jing duna ketu ke Facebook profile pi teslem pi yo ka ni ke content monetization. Te yakini ki perlok wan wadang wan thmi ka ni ka Facebook professional te wam pemu tip ka ni ke content monetization ka ye ka te ni ke content monetization to ko vin ka tiar ka mo pi ke tools wi pi ko mai psa lang ba ka ni ke Facebook profile yang pi example kama penyu pi ni ke screen kejak te ni ke content monetization ni to ka te ka tools mo hab yo pi uni te ji pi ko mai psa lang ba ka ni ke Facebook profile pi te example yo penyu pi da ka vin ka screen recording ini yo wa pak ki perlok changa te example kama diu pini dam la kani ka vina ka perlok wa e ka kani ka Facebook account changa yo check ye jing duna kani ka Facebook profile te kama diu pini dakar dam gola khat 20,000 ke follower tang hadu ka tem pem yo wa kani ka content monetization ka tu dadap la show banai wa thap video thap dur te ka dadu ka telam pem yo ka kani ka content monetization example yo penyu pi hapo yang kani ka professional de scroll pi nani na liang rat na right side na liang timun klik ha kini ka monetization te kama diu pini ka star wa kini ka subscription yo ma te kini ka star wa kini ka subscription kama do ong pi lang ba ki friend lang ba ki follower gp u kamai psa lang ba kini ki tier ki tools ma te kini ka available to set up kama diu pini ka ni ka in-stream ads da yo set up ko tang manda bo si set up tam hoi set up ka wa to ye daw wa to kini ka in-stream ads wa kini ka ads on reel wa kini ka bonus da khango da do tu man chwa ong pi da do banai oktober ong pi daw khango ni pin let li tools te kini ka not yet eligible kama diu pini ads on reel wa kini ka bonus wa kini ka in-stream ads kini manda penman giga ke vidon kamot ong pi lai go example menchua i arah jar ar poso i kre ke ni ke Facebook la dio i set up yang ke ni ke in-stream ads kam ni te bo chi set up te lai go under review te hadin ma de ko mi under review te de ji ke mai psalang ba ke ni ke in-stream ads te ka te wan ke new update wan mto de kam te la dio pi set up ini le mohoi de set up pi ka ke ni ka in-stream ads le ni ads on reel le ni ka bonus ma bon ki account wada chema emami set up yang in-stream ads emami set up yang ads on reel temoy le set up pika ketuka yang kani ads on reel wa kani bonus wa kani in-stream ads kama do ong pi kani dapan kelagwa cha content monetization kani kita tiar wa kelagi lang ba wa gp ko mai psa lang ba kani ke Facebook profile pi lang ba reels lang ba dur lang ba kani ka in-stream ads jingmut kini in-stream ads yo bisnya thok ga kini jingmut ki video wa le minute channel ma kini in-stream ads to kate te kini ads on reel one khat san second hadu unrup hadu khde pau second tesnya ba pai ba dimiet boy mana thap video pi thap long video pi boy em go pi 6 minute tam boy lene em go pi 8 minute tam te ar accept ke Facebook ka tu video pi lene hadin man yo pi ka kini ke content monetization le le thap video pi 8 minute le 8 minute spo mkhen wa ke long video ma mahap ko pi che ke reel la mahap ko che ke video la mahap ko kini ke in-stream ads hap thap lai pi ki video le minute channel le so san kam te ma hado ar phau do le phau le ji pi thap tang wa le minute chapo or hoi duna ko pi le minute jrong hap lai ko pi tas dang ke Facebook account kini ke video pi jimut tas dang ke Facebook ka la khai pi to kini video pi active man go hak po yong ka in-stream ads example bon na perdi yang pi em sang thok pi ga thap video thap reels pi ke reel thap pi ar minute em thap chi ar pause scan em thap chi pause scan te pa ini open chi pi dimiat ne ke reel to la jong hi ke ni video to la jong hi ki reel ke tu was ju man nya pi scroll man ke porno te pa pi ke tu ki reels te ke tu reels hap pen bon mai pi khat san second chjrong ar ho duna ko pi khat san second chapo example em go pi chi phau em ngaw yu ki account ki bru em thap reel chi phau second em thap chi khat show khat le khat ar second ke tum khin ke Facebook kai pi ke tu video tu reel pi to su bisa la am su ke Facebook e pi ke tu reels pi kani ke reels pi hap to em mai ko khat san second chjrong ma khat san second chjrong hado ke de phau second chapo snya thuk nang kede phau le em go pi chimut dur example em go pi kede pu vi scan kede pu ar scan ka tel am khin ke Facebook ka kani to ke reel hap em mai go pi hap exhaust pai pi hap kede phau chapo an khat san second chjrong ka te to ke reels ma pai session batai pi khat san second chjrong kede phau scan chapo ka te ke to ke reel chuna pi mohoi pon bon pi ka 6 minute tam 6 minute ka example ma debu pi ar minute lam khin ke Facebook ka 6 minute tam lam khin ke Facebook ni hab exhaust bai pi khat san second hadu kede phau second kate to man go active bon na perdi perlo wayo ka kini content monetization tam em snang thuk thap video
Andre mata tap reels kile tar mi bisa go ki wato memet jos ki ga tu timing yang ke reels kete to yang ke reels ka arwan yang kani ke stream arts kamad ong pi kani ke stream arts la em go pi 10 minute la em go pi army mkhen ga facebook ka msu bisa he ga facebook ka kani te kam tam ke tu perlu om mu yok ka kani ke stream mu yok ka kani content monetization la di ong pi tap long video hap tap pi le minute jong ma ham pendunar le minute po tani ka bonus teman ji bi tap man artli le li simat ki dur ma example habo story pi ke text post bon na perdi yang pi mem tipi ka ga text post pa open yo pi kejak ka tu ni pangani ke text post kama di yo pi ni da to ni jong ni what's on your mind kini ka text post example to omen tu ni good morning friend ma good morning friend kini to ka text post ongi example you ini to dur to ke video to ke reels kini to ke ten ke whatsapp wa to ini nong kate to ki text post mut kini ke text post le kini la su bai ke su bisa bai ke facebook pi ma te ni le am kam ma to pi ga artli le tli sing knang yo pi smart yo ka tu ko content monetization kate ke main topic one yo batai pi ka jak kaya dah waslem pi kau yo kini ke content monetization ke tu ko perlu wada ki la arle banai am yo ya do kate le tenakong example pi snya bah upai bah pi yo snya thu pai ye dau em jing duna kani ke facebook profile pi la di man ke tu ko profile pi recommendable te biang bai la mi ko tu active la biang bai te ko we want we important to snya thu pi ke facebook ka ye ka kondon wam hoi u cha go thap pi ke facebook ki video wa di download la ne ki video wa di example kam wina perlo wan namai rang tai cha suspend ke facebook tang wam em mi go kini ke profile one suspend penyu go man go kam glitch hatu hakan ya profile recommendable la em penyu go hakani ga your alert la mem penyu tang man da check ba ga dapo komputer la ni dapo chrome browser te mi bai ketika suspension yang kani ga facebook ma te la dimi kam ni example la dimi ini ha ni ga profile recommendable pi not recommendable la ni lane not grow at risk kamte jimu mjm thawle pakla pi kani facebook profile pi example kamadala ni ka profile status tadi yo kini profile recommendation active monetization active tani am kamu mi pi active ma te ye kitu perlu one wa thaw ni not active penyu not eligible te penyu apa monetize kani facebook pi tempe mu yo pi ka tu star lane ka subscription tem am thaw ni active ma te la boy mi pi not eligible te penyu apa monetize ka sem pem yo pi ka tu star wa tu subscription te la dio pi ka tu te top ko active te kamu dio pi ni pertu ini dakar te demi la ni ka green tick ni la am kam ha mi bon na perdi pi mi red bon na perdi pi mi stem je mu yellow ma ketu tak man ka sign warning yang ke facebook wad warning go pi te boy mem jo ki pi pa jak tu facebook profile pi te snya bah live pi ni ka profile status te pa mi mo kam te jai te ko wi one important to tip pi ni moi uthap video pi wadi dat khana lane di sum khana example kam ko wi ne ka kan thai wo poi data da so ra man da check ka ni ka facebook la ar banai man empoi ka ni ka pisa go chaka facebook chaka account yang kamu example empoi go chaka account yang ka wa ye dau man da pai te cha suspend ka facebook ko man da pai da po chrome browser ta chna ka ketika suspension yang ka te ka facebook wa ke facebook wa ye dau wa pusum wa ka kon go dang chin ru banai mo dang ru banai kam si ipnar khasi te jo man ni no pusum khana khian kam tu snyau stup i pusum to dang dep yo kon thame te pensum gi klem sula te ringi video ringi reels te thap cha facebook te kam kite gi jai video la mo thap pi cha ka facebook to kate ka facebook ka da em go restriction la to khna la to he le kam em jing khen ka tang wa yu tu klem sula ka suspend mai ko lani lam em pen yu pi tu suspend le ka mat ra yu pi kani ka content monetization wa ji pi kumai bisa te so wa arwan em ki perlu on wa sniang na tai da changpung upload ki cha facebook kam kita jaj la arhoi ma la di peniap hidus iar la di peniap hiduk sau la peniap hidus niang la moi ro tapi cha ka facebook mi pi ko mai salang ba ka di facebook pi la di tapi kam te jaj ki video la ni la di to ka facebook wan detect tu ko michin go direct suspend go pi lam e go pi suspend ne e go pi kam ka ja warning kam te jaj example ma tam ho tapi ki ka ja wa peniap marat ka ja wa dat marat kam te example kam tam ye ki khna lam ho tapi klem sula we te so wale wan em ka vi na ka kan thai ka ma di pi ni screen pa pu ni pi ka vi ka lang ba ka te dur
wa cha suspend ke Facebook ko kam video pini a wa ni ke keti ko tip wa ya like chrome mo ya like ye mo te a wa keti sekejap tetap upload ko du chon ko kam ni upload ko support Facebook te ketele man go suspension kani man go suicide injury jemut ini man penyiap PLDP kam te jai mo kita to ki suicide injury pada ke Facebook kini ke suspension mana check ba kini ke profile te so ko we one wa important to TP mohoi le pakla pi kini ke Facebook pi wo ten man accident ngeri man da am som snam te example kam di upini screen wa ni ketiga ba ini te slem pi yo kani ke content monetization te snya ba la di am ki dur pi bala le ki dur la ni ki video la wa chpang ki wa tang khanya kani ke kondon yang ke Facebook kam dong pi mohoi utap pi di wa accident la ni ki dat khana an la ni ki dat marat la ni piyap marat la ni ki wa suicide la ni ki wa phasi la ni kinu ki wa si mohoi punyo pi kani ke Facebook profile pi la di punyo pi kani ke Facebook profile pi boy punyo ke Facebook pi direct ini tangwa mai go pi kani ke content monetization waji pi ko mai bisa lang ba kani ke Facebook pi tesnya bah kriya bah pi tu em kamu mi baik ko pi ini when we take action on your profile or your content is going against our standard you will see them here kamar yu ini ki man de em kinu ki rule tang khan pi daw penyu pi hini tang hanre mem penyu go hini mem biang ba ta ke system go penyu go pi hini wo penyu go te wala pakla pi ke tu Facebook profile pi ha nga scam pi kachania nga da kso ki account gi bru la le spa so spa li ki account nga wa yo em ki account wan penyu go em ki account wan wam em penyu go tesnya ba pi tho jing ti pi tho ke tu ke video pi vision pai le dem kam te jai video te pen smart di delete te so ki v1 gidur le bon na perdi yang pi kensting pi kam ki dur le ki bidang m ke te ga open slam yo ka ni ka content monetization la di am kinu gidur so yu phala pi wa pensi ya ka pertai ya ka mariang ya ni ka society te am kamu delete pi wut na khnang yo u penmiat penbha ka ni ka Facebook pi ya pi smart yo ka ni ka content monetization ta haden itu one am kam upload video best so ko wi one important hadu ka tem uslam pi yo wa ye daw to wa ni pi man upload video pi upload reels pi pen bon pi di sur bai te so ko tu le wa ji pi du ka tu content monetization tesnya bha penduna bu sura ka tu Facebook profile ha em arhoi na hoi bai to bu wi ten ki sur ten hap kalam bi di kalam ro ha ka tu video pi example live hello perlok ngane sngi lai sai that salom lai sum salom lai bam dot kam te hoi bai kalam pi hap kalam pi di kalam man go active yo ke Facebook ken man ko tu video pi to original bonsen man da tap reels pi tap pi visur vidur be nong sur mix vidur kam tu la jar hoy the example VR tali hoy bole biste tang wa bonsen hap klam pi di klam ya tu video pi kenang yo kini ke video pi man active yo man verify ngai skema jan ni podcast ne to pi te ke so ko v1 am kam pai pi kini ke Facebook profile pi live back dini live back session te live scroll down cha po the you begani help and support te kini ka support inbox nya bah klik itu mah te mana de pilih kini ka support inbox pa ya kini ka your alert telah demi ini no violation thank you for helping keep Facebook safe everyone ini jemut ke Facebook pi ku boleh sibon wada penmiat penbah pi ka kini ke Facebook profile pi la di mem le bakla pi kini ke Facebook profile pi te ngai scam majan daw yo pi men step len ne mem kawi ne ji pi yo nu anytime mah kam prank anytime ji pi yo ka kini ke content monetization yo pi ko mai sa lang ba kini ke Facebook profile pi te ku boleh sibon